home. Cha ngibingelele bhuti ngibonge nje ukuthi ngifike nami la ekhaya lakithi elikhulu izwe lomzansi nje ngibonga bhuti. Ukuthi ngilithole nje lelithuba elingandela abantu abaningi abalifisa ukuthi bafike phakathi komsakazo kodwa kuukuthi mhlawumbe isikhathi asikafiki ungafikile sizofika isikhathi sokuthi bafike phakathi kwalomuzi konke kunesikhathi sakho. Ngibingelela abalaleli nje bonke abangalele ngiphinde ngibingelele futhi nabafowethu la ngiku live la ku Facebook owasekhaya kimfeze emnyama cha ngithi nje ngisala sengibahlanganisa babe into eyodwa ngoba sisekhaya lilodwa. Nkosi ngiyayithanda ke leyo. Right imfezi siyathokoza kakhulu nathi mfethu ukusihlonipha nje ebusuku ufike emsakazweni abalaleli bakuthanda mfezi mfethu angifuni ungasho nalomsakazo uyahlala nje ngokukhululekile noma ngabe ulalele noma awulalela sikhathalele lokho kodwa ngoba umsebenzi wakho hlezi umuhle siyawudlala nje ubuzwa sidlala namanje. Tshela abantu nje ngomlando wemfezi ukuthi masikhuluma ngemfezi emnyama ubani owapi kuphi la aqhathwe khona ukhulele phophuza mphumfula yena kesazi nje kancane ngomfezi emnyama. Imfezi emnyama umfana wasenquthu emadwaleni eRockville. Igama lakhe kuPhumlane waKhumalo njengoba sengishilo ke indawo yangakithi nje okhule ethanda kakhulu ukulalela ibhovu lakaDikadika bese kuba ukuthi ke mhlambe ke ngalezo khathi kwakuse abalandeli kodwa ke sasibalalela nabanye ngoba phela umdlalo lo kaMaskandi umnandi ngakho ukuthi ulalele bonke abantu omashayina amahle omageza amahle amalinda so ngakhula ke nami ngilala isicathamiya kukhona ohlanganani so ngakhula ke ngayi lento ke nami esengiyona nje manje ngokulalela bona awubathi ibhodo elikhozela ugogo Agnes ngeminyaka ama-80s. Right umculo ke usuqala nini la sewucula khona ungene emculweni nje ngokuphelela? Uqala kwami ucula ngiqale ngo-2010 ngaqale ngaba umuntu ke okwasho ukuthi umculo kwasekudala nguthandile kwase nami ngase ngicreate into zami from ngisesesikoleni kungakabi namafoni ke yabo kodwa nje ubaba nesiginqi so ngangikwazi ukuthi ngidlale into ngikwazi ukuyibeka ekhanda until kwazi kwaba ngakwazi nami ukuthi mhlawumbe ngikwazi ukwenza ingoma eziningi ngathi mangabe ngiqala ngo-2010 ngaqala ngazokhipha amabunjwa kwakuFebruary ngakhipha amabunjwa X5 kwase kuthi ngogudi ngakhipha uShills Nendiya kwase kuthi ngoDecember ngakhipha amaqhawe futhi kwakuShills Nendiya ukuthi ngonyaka ngakwazi ukuthi ngikhave ukukhipha ama-album awu3 ngonyaka ngifika kodwa onke lawo malokungana lawo ma-album athengisa aba mahle kakhulu emarket ngalezo khathi lezo kwasho ukuthi ke abantu ababesasiphethe ngaleso sikhathi nabo babeshayeka ngenxa ukuthi kwakukhona abantu laba babe right umculo bekhiqiza nabo ngendlela yabo indlela babenza ngayo imali kodwa babenza kabika ngoba thina sasigcina singazuze lutho kwasho ukuthi ke ngicabanga ukuthi imali engakwazi ukuthi ngiyihole ngaleso sikhathi ngakwazi ukuhola kumabunjwa okwakuyi-album eyiphethwe ubaba uMbeje X5 kwakubaba kaMbeje loyo uMbeje lo nangilophithizayo nje ngiyabona uMbeje lo ogcwele kakhulu odelelayo usimbotele nami ngiyalifaka ivoti ngoba ubaba wakho wakwazi ukuthi angiveze bekhona kwenza wanginika lo mali akwazi ukuthi anginike yona I think mhlawumbe ngaleso sikhathi eyiningi kakhulu ngoba ku-5,000 ngalezo khathi phela eyiningi kakhulu dani ukuthi ngisebenze noShills Nendiya ngingabikho engitholayo yabo so ngazi ngamdelelaka lo mkhulu yize ukuthi angisafisi ukuthi mhlawumbe lokhu ngigxila kuyakhulu ngoba umuntu oswayithulele emhlabeni so waba umuntu ongasekho kodwa nje cha angizange kube khona isente engilamukelayo kuyena ngaleso sikhathi kodwa ke mhlawumbe kube saqhubeka sasebenzisana okuyoba khona okukhulu ukuthi into eyenza ukuthi mhlawumbe lokhu ngikuveza lokho ngoba ngakhipha uShills Nendiya ngaphinda ngakhipha futhi amaqhawe ngoba ukuthi ama-album asewu2 ngaleso sikhathi so ngasusa umsindo kakhulu ngifika ke emculweni bengakhuluma indaba ama-EP lapha bekhuluma